ubwa mbere nari numvise ko ari umwe sinabibabwiye ijwi ubwo nyene ngo si umwe gusa kuko dukorana nayo Imana iriko irambwira ngo aba bantu bose mubona hano baje hano n'ubundi umwe yanse kuza ari mu ntebe aye none wari watuwaniye iki nyoko wowe n'urimo wowe n'urimo inoko bibi igisano kandi aba bantu ndimo buharenze mu kwezi kwa kane none bo uje gukora ikigoma hariya wasekunze none mwebwe none abantu nk'aba mumeze gute nojya n'ubundi araje noneho ngo mbona abasengere kuko mwese ntimwovuga uyu mwanya mbona ari munini cyane yaba abantu bovuga nawe wabona uri mwisanduku mama ahajya nyarutse wowe si mwisanduku gusa yabonye baramujyanye ajyanye hano ikuzimu Imana nkorera ateye ubwoba ubundi yabonye ari mwisanduku uwewe yabonye ariyo n'umugabo we ngo acyamushyira ku ivu aravuga Imana gukorana nayo wowe n'ibiti we nawe ngo yapfuye yarose nyene yapfuye bamujyanye no mu kuzima ntiyari Imana yambwiye abari mu isanduku urumva mwe ko mwari mwana basi yaba yararetse kwishana ikagiye n'umusaraba uriko ariko kuko korana egera tubakure misanduku raba ku mutonde tubakure misanduku tubakure misanduku tubakure misanduku abasenzi nta mwanya munini dukoresha nabishenge abasenzi izi ntahe mumba zifatikana yewe ibyo Imana iriko iravuga n'ukuri kose igitangaza gikomeye cyane Imana data wa twese wo mwijuru nayo kuko dukorana nayo turahagarikira imbaraga z'urupfu mu izina rya Yesu Kristo kuko dukorana nayo n'urutse umuriro turakura mwaya masanduku babasizemo aba barozi bayasizemo toka imbaraga z'Imana nkorana nayo ubushobozi dukorana nabwo papa sekerote pese hari ubushobozi kubita bazimu kora kwiyo mitwe yabo yizure bakure mwaya masanduku mu izina rya Yesu ndategeka imbaraga z'Imana ubushobozi bw'Imana mpamagaye murasha mu izina rya Yesu sambura isanduku bamusizemo sambura ukuzimu bamusizemo turamuzura vayo mu kuzimu vayo mu isanduku ubushobozi bw'Imana nkorera tupasikerotenenetu muravayo mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana nkorera toka mu izina rya Yesu Imana nkorera ndahagaritse urupfu rwo mu kwa gatatu rwo mu kwa kabiri rwo mu kwa kane uyu mwaka nyene mu izina rya Yesu ndahagarika Imana nkorera y'urupfu ubushobozi itabara ababara iproteje ababara ndanira urupfu ndakuraho ibisigo ndakuraho abadayimoni ndakuraho impemu ndakuraho imiyaga mibi ndakuraho shetani mu izina rya Yesu barekure mu izina rya turira turira teketeza mu izina rya Yesu Kristo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi mu izina rya Yesu ndahagarika ndasambura uyu musaraba ndahagarika iyi sanduku ndabakurayo ndabasohora mu kuzimu ndabasohora mu kirogo ndabasohora mu isanduku rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi sohoka mu izina sohoka mu izina sohoka mu izina
uzobibona kandi n'ubundi uzohera. Ariko Imana yarimbwiye ngo urupfu rwari rutonze uku kwezi gushika mu kwezi kwa kane, mwese mwokabaye murabira, mwamaze kubadeklara, abarozi bari babadekaraye. Imana ikuyeho urupfu mu izina rya Yesu. Ndigo n'umugozi bamurungitse mu nda baguma bakoresha mu gukwega, kandi uwo mugozi ucitse azoba apfuye uwo muntu ahagarare. Nyaruka koresha umwanya tusenga abo bantu. Turagomba gucika icyo kigozi bunyene, icyo kigozi ndagihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Yaguma abona kimanuka kandi ari kigozi kirekire, nawe mwagerageje kubikwega bikanga gucika. Nibyo saba wasengeye umukobwa wiwe, abandi nizera ko mufise icyo kintu. Turagomba gusengera n'umuntu afise Imana, nawe n'ubwiwe bamubwiye ko idashobora kubandanya, kandi nawe yabonye ko itegerezwa gukoroka. Iyo Mana yanabonye yakorotse, yabwiwe n'umurozi yamubariye ngo ntazobyara. Uwo muntu ndamukeneye, ndagomba gufasha abantu. Iyo muntu anyaruke, ndamusengera mu izina rya Yesu kugira ngo ubushobozi urakoze mpego yera, urakoze mpego yera, urakoze mpego yera. Iyi twinyene kuva ku wa mbere gushika uyu munsi, kuko dukorana nayo ikiranjana mu bantu, ikirambwira yuko hari umuntu nijoro mu minsi 3 yarayara impemba gupfa mbere kugeza no ku rugero yataye ubwenge. Uwo muntu anyaruke mu izina rya Yesu, anyaruke. Impembu zagiye ku rugero ruteye ubwoba, mbere bagera ku rugero rwo guta ubwenge. Ni wowe uhagane kwa kane mw'ijoro no kwa wikana mugatondo masaa 8 cy'abantu namaze gupfa, byari byase kumva hasi kweli kibazo cy'impemu kimutwaye mwema. Tena kingata cyose sinze kuno byagenze, nari ryamye mu kintu kitwaye mwema kuva kwa mbere cy'imana mwema kose n'ubufati ko ndashaka kugenda. Tena mazunguza nagana amazina kuyonga n'amaze kufa n'amaze kuseze, ariko sikibaza iki kitwaye mwema kigatoka na mabanya y'irakono murero bazimu bagiye gupfa. Niko nataba n'ikintu akwega nkabona kiguma gicikagurika, niko nataba. Ubu rero tugomba kwigirwa n'umuntu yarikwe no buryo bubiri. Ubwa mbere yose yuko atazobyara, arota atabyaye pe, byase rwose. Ariko kandi uwo wundi yabwiwe n'umurozi yuko atazokwigera mu byara kandi afise inda. Uwo muntu ndamukeneye. Ni wowe umurozi arikubwira akubwira ko utazobyara. Iyo rero uzogenda utwaye umwana, uzomubwira ati ubona uwatari umwana, uwo nyene waravuka uwa mbere uwo agereranya na Yakobo yarapfuye turahera, ariko Petero wewe ntapfa. Iyo rero urayibyara, iyo ni isezerano. Icyo bavuze kuri we mu izina rya Yesu ngabi netrali. Sohoka ubushobozi bw'Imana nkorera bukore, ubushobozi bw'Imana nkorana nabwo bukorane nanje mu izina rya Yesu. Rekura wa mpemu mbiwe ndagutegeka, turaproteje umwana. Fata kwiyo ndamu isengere, fata inda zabo, fata imitwe yabo, cagagura ibi birandaranda, ibi bigote babasizemo, turabici la basike lota kelele besu ruta karabasi. Fata uyo mugabo, mufate neza, mufate ubushobozi bw'Imana nkorana nayo, ubushobozi bw'Imana nkorana nayo, ubushobozi bw'Imana nkorana nayo, ubushobozi bw'Imana nkorana nayo, ubushobozi bw'Imana nkorana nayo. Sohoka fata uyu mwana, mufate ndagutegeka toka cagagura ivyo bigozi, cagagura irasohoka. Akabase bavomesamwo umusenzi ari hehe? Tutapasike lote zamugira iyerekwa marasenzi mwe mu izina rya Yesu Kristo. Akabase bavomesamwo turira ivyo mwariye bidahwe. Sohoka
ibyo bariye sohora murabona sohoka rimwe kabiri gatatu sohoka ibyo bariye toka ndategeka ibyo bariye barabidahwa 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 sohoka bidahwe bisohore murabidahwa sohoka mu izina rya sohoka imbaraga z'Imana izina rya Yesu vayo ndabicagagura ibyo bigozi ndabicagagura imbaraga z'Imana rimwe kabiri gatatu kabiri mu izina rya Yesu kuko dukorana nayo duhamagara ijuru ry'amajuru kuko dukorana nayo duhamagara ijuru ry'amajuru kuko dukorana mu izina rya Yesu aba bantu ndabasengeye ibiri mu nda ndabisevya ibiri mu gatuntu ndabisevya ibiri mu maguru ndabisevya aya mapararize ibi bisigo toka sohoka ubushobozi bw'Imana data ubushobozi bw'uwanesheje ubushobozi bw'Imana nkorera ubushobozi bw'uwapfuye akazu urakoze ntemuye bohora aba bantu murabarekura mwamizirume murabarekura mwabisigomwe ibyo besitariye muri mwebwe ibi bigozi babasizemo ndabicagaguye dorukije umuriro ubicagagure birasohoka ibi biziriko bababohesheje ndabicagagura turira mu izina rya Yesu turira katagura sambura imizimu sambura ibisigo neutraliza hagarika shobozi bwo mwijuru turira mu izina turacagagura imigozi mu izina turabohora abantu mu izina turashize ku iherezo kuko dukorana nayo mu izina ariko abantu baroga nabi n'abicanyi ari hejuru kandi iminsi yose niyo bajyanye babona bacurama aba bantu ngomba kubacurura ubunyene mpemu w'Imana mbariye ngo baracuramye ubwenge bwabo ntibukora neza bakunda kwibagira kandi bama bacuramye ibyabo byama bicuramye iyo barota bacuramye iyo baryamye basanga bacuramye nyaruka ducurura abantu baracuramitse mpemu w'Imana mbariye ko babacuramitse bamwe bacuramitswe n'imiryango ariko Mana yanje we ariko raba abantu bacurika kuvema abadamu beza abagabo beza imisore myiza abatama beza ugwaruka rwiza abapapa beza abarozi bakabacurika raba abantu Yesu umwami w'abantu ariko oya none mwese kwari ibi bintu ariko Mana yanje Yesu we none twotera imbere Bujumbura gute abantu bacurama none twoshika kuki abantu barabacuramitse vrema karabaye none Imana data batwese ariko repentance waje hageze ariko Yozefu ariko dukomera amashimana yahaye inyereka umukozi wayo kuko dukorana nayo eraba ukwiye gushima Imana we Imana ije kugucurura tupasike none ishengero ryose ryaracuritswe turacyafise ingorane none ibintu turabigeza gute zibereka bacurana niyo barota bacurana niyo baryamye bisanga baryama neza bakirota urumva bacurana bamwe ntibamenye ingene bacurana abandi bavyuka babona bacurana Imana irambarira mu buzima bwabo barabucuritse bazokwama bahagarara bagenda ataco bashikako kuko barabacuramitse rimwe na rimwe abo bantu barangwa n'ibimenyetso byo kwibagira cyane kuko ubwenge bwabo buri hasi abantu barangwa n'ibyo bimenyetso byo kwibagira cyane ni bande muri aba bacuritse uzi ko bya bintu we Mana imbwiye ko ikimenyetso kibaranga ari kwibagira kumwe guhamitse
ku buryo ushobora kuva ngaho ugiye gutora ikintu ngaho ukageraho wibagiye aho kiri, ukava aho ugiye kugitora hajya ukibona, wagera hajya ukahagera wamaze kukibagira. Imana nkorana nayo iragomba gukorana namwe. Nta makofisi niwatahuye ijambo neza. Ngiye kuba Mungu nzobabwira itandukaniro riri hagati y'umukozi w'Imana n'ukorana nayo. Hariho ukorana nayo, hakaba n'umukozi w'Imana. Hariyo abakozi b'Imana, hakaba n'abakorana nayo. Nzerekana iba kuva ku rugendo rwo gukorera Imana, kuko n'umurozi yokorera Imana. None gukorera Imana bisigura iki? So gukora igikorwa cyiza. None ubaza ngo umurozi naharoga ntihagera igihe nawe agakora igikorwa cyiza cyane. Umusambanyi yokorera Imana, na hano harimo abasambanyi, kandi iyo bageze gukorera Imana barayikorera. Ubwo rugero turagomba kuruvako, tuje ku rugero rwo gukorana nayo. Haleluya! Turagomba kugabane mu bwami bw'ijuru. Agira umugabane kwa papa, agira umugabane kwa se, kandi iyo umuntu akorana nayo nibyo. Urahari nta na bumwe mfise ng'abandi umwe. Ubwo Imana yaba yarampaye n'iyi mikrofone, tuba tuyisangiye na sheri, tuba tuyisangiye n'umwana, tuba tuyisangiye n'umwana. Ndashobora kuvuga ati ngomba ndayikore, kati papa ati wapi. Iyo dukorana n'Imana mu bwami kwa papa, ingabire zose, ibintu ibyo ari byo byose tuba tufisemo ubushobozi kuja muri stoke ya papa, tukagira icyo tugomba. Nimutangazwe n'icyo Imana iriko irahishura. Ibi si bitangaza, ni uko dukorana nayo. Kubaha Imana birayinezera, kubaha Imana iyinezerere umuntu ikora mu mubiri ko bwayo igakurayo katonzi zikayiheka Yosefu. Kubaha Imana numva ndiko ndaronka imishi. Oya reka ndeke kwigisha, numva ndiko ndafashwa. Mwebwe mwari muzi ko muri ndimiro z'Imana, mwari muzi ko muri umurima w'Imana rugi, ujya mwari muzi ko muri parasera y'Imana mwebwe, ujya mwari ariko Mana yaje nzoyibabwira neza kuwa Mungu. Ninde agomba kuva ku rugero rwo gukorera Imana akakorana nayo? Hari umuntu agomba gukorana nayo? Hari kondisiyo mwene data. Ntuve wibaza urabishaka icyo ni kimwe, ariko kubishikako birakorerwa, biraronderwa. Kandi ngomba kukwereka inzira zose zizotuma ukorana n'Imana. Iyo umuntu akorana n'Imana agira faveri ahantu hariho hose, kubera Imana nayo ibifise faveri ahantu hariho hose. Umuntu akorana nayo. Ariko ndagomba Imana ishoboze aba bantu baje muri repentance ku munsi wa Mungu, ndabasubikire mu kiringo bacuritswe n'abarozi. None heraba birashitse, mugiye uyu mwanya nyene muracacuramye cyane, mugiye gucuruka. Barihenze, nta makuru bafise. Kuba waraje hano muri repentance gusa na mahirwe akomeye. Ivyo bazokora iri joro natwe kuri iri joro zoba wabimenye. Mana turasengera aba bantu tubacura. Fata iyo mitwe yabo mukore kwayo, na wewe nyene ubwawe uraho ifate ku mutwe, na wewe utarakorwa ko wifate ku mutwe. Acte prophétique rema, uvuge ngo mu izina rya Yesu, Imana yandemye mpagaze, nta mpamvu yo kunshuramuka, ndicuruye. Ndagomba ko mutwe wanje ujaho utegerezwa kuja, amaguru ajaho ntegerezwa kuja. Icurure mwisengesho. Fasha uyu muntu, fata umuntu basenze, fasha umuntu tuka curura. Aba protokolo murashobora kuza kurate, curuye, turabacurura mu izina rya Yesu, mu bushobozi n'ububasha twahawe bwo kurambika ibiganza, kuba kwegera uyu muntu tuta muracuruka, turamucurura. Abasenzi fasha uyu muntu, turamucurura mu izina rya Yesu, turabacurura mu izina rya Yesu, turabacurura. Turabacurura bari baracutse, sohoka,
bacurura imbaraga zicurura imbaraga zibacurura mu izina rya Yesu Kristo bari barabacuritse ndabacurura muyo muri wacu ubushobozi bucurura faya toka sema umuntu gusina mu kintu bucurure imbaraga zicurura turira teka kurabija kora baramucuritse reka kurabija kora toka ndagucurura mu izina rya Yesu ndagucurura mu izina rya Yesu ndagucurura mu izina rya Yesu ndatsumurira fire fata umuntu fata ibisigo turira curura turasaba yegetse intebe inyuma gato abantu ntibabagwe ko hari abazimu bapfuye kabisa yegetse intebe inyuma basinziriye byuka nimunsi niyo muri mwasinziriye curura abantu biza umuri watse kubita nimurarashe kubita umuri watse kubita mu izina rya Yesu turira teketeza fata uyu muntu fata turira imbaraga zicurura yewe fata muyo muri watse umuri wiyongeye watse muyo watse fata elevation rapide umuri watse ngabo bazimu barahiye abacuramye muracuramuka abacuramye niko ndasenga abantu batabyara bari mu ntebe haguruka mufate ku nda zanyu mbonye barazugaye bari bazugaye hagarara mufate ku nda zanyu ngiye ko mugaye ndazungurura yakubita ibisigo birahiye ngibyo birahiye umuriro watse karabaye abazimu barahiye abazimu barahiye ngibyo bisigo tegeka kubita ibyo bisigo bacurure imitwe yabo curure imibiri yabo babahenze murahiye murabesha murahiye ibisigo birahiye ngibyo biragiye ngibyo biragurutse ngibyo birahiye ngibyo bifukubite turira turabacurura mu izina rya Yesu amaguru yabo turayasubiza hasi imitwe yabo turayishyiraho itegerezwa kurusha mu izina rya Yesu turugurura izinda turabohora izinda abatabyara babyare imitwe yacuramuke abakunda kwibagira turagarura ubwenge bwabo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi mu izina turira mu izina samura mu izina turira mu izina rya Yesu turira mu izina curura abantu mu izina amaguru asubire hasi mu izina imitwe ije hejuru mu izina ubwenge bwabo bugaruke mu izina yagarure mu izina garura udanduzwa bwabo mu izina garura ingo zabo mu izina garura abana babo mu izina garura umugisha wabo mu izina garura ubwenge mu izina aho naho tera haleluya mbonye imigozi iriko iracikagurika ari birabushe tu pasi elemene tu teke lisiki uhoraho lisekeroti teke rabasi tu teke umva ukwivuze iravuze ngo tutepese ni witandukanya n'icyaha risi tutekemene tu ije kugukura mu marira umaze mu gihe kirekire turebesi lolesikemene tuteke lo tuterebesike tu irambariye ngo hari abantu ikuye mu gasuzuguro lolesitura isikelo mene tuteke rabasi iravuze ngo iraruhuye abantu barusha tutekera isimene tu iravuze ngo raha abantu barenganijwe none ukuboko kwayo kuje kubarenganura
sikelele mene tu abari hano n'abari kure tute parole sekemo risiki irasubiye ngo ibahaye urufunguzo mu biganza byabo ritakara lolesi ne tutekera lolese iravuze ngo isizeho urugi rwuguru imbere yawe Sikelole tekemene tutute raise kemene tu iravuze ngo riseke ni washishikara kuyubaha no kuyumvira nayigiye kwivanga mu byawe lole tuti rebesike mene tu irambariye ngo hari abantu ishize hejuru uyu mwanya nyene lole kasi tu raisi nene na ituteke raibisi tu teke irambariye ngo hari migambi ihagaritse yiyi ndubunyene ku muntu yalesi tu pasikelo ivuze ngo ikuyeho ibiriyo byari bitegekanijwe tu rebese ikuyeho ibigandaro byari byapanzwe no tu tekaramasike risimene tu iravuze ngo nimwayubaha nayije kumubahisha lole tekero lese tu tekemene tu raisimene tu iravuze ngo Mana turagushimiye kukuye irempenanya ryari imbere y'abantu. Mana turagushimiye kuteguye imitego irikiragwanya abantu. Mana turagushimiye ko wivanze mu byacu. Turakubashe kandi tugukomeye amashi uragahora ku ngoma kugukorana natwe nico gituma tukungure kandi tunezerewe n'ibitangaza n'ibimenyetso ukora mu izina rya Yesu. Amen. Itangazo rya mbere, Yesu n'umwami w'abantu. Kandi uko yamyejo n'uyu munsi niko azohora. Hazohinduka azohora ibihe bidashira. Gerageza upartage link